Enye mebi koso amedwuna ho amentiasa na mu ni panyi wo mo party ni. Sister, also bra na beti. Said ye wu bisa se NPP no, nti panyi bi wo mu yes. NPP ye wani ntini abedie akatachie NPP ye wo sa nipa no na wo so NDC no. Hwan mu na wo mu sa. NDC mpo, musimu wo nipa. Musimu we titru NDC mpo musimu mu nipa na wo begina be ka kire your friend say mama Jolof say obewubi owubia and so what wo wubia onim so obewubi no o megina baby emeye obi jam sedie satentewu etwia woto a yenhuri ntreja maame so woni mafutu woni nsam ka ko ka kire kokohwede se omre fie na ni nuane akoko mama Jolof wa bodam na wasi dwomunti na otam camera di si nani e na start se odi NDO se hwan se NDO me pese me hunidi e na wo pese wo ba NPP but hey madam when you don't need your votes kahwa send this amowa NPP wo mamye mesoso osuo any movie na wo yiye no sa amowa wo madam kahwa madam please kahwa wati She. Maybe me yari o. Me yari pa. Ote. Oh, so the serious shasi. I'm so many serious. Hey, Jimmy for ba. Why you move your man abon ka bra 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 bra. So bra. E ka omo ayarefo wo omo ye NDC fo. Enu ti na don kone ne maame. Omo wo ayarefo no omo ya ayarefo ne NDC fo. Mo na mo wo ayarefo. Ene ayarefo wo mu fie oni mo busua me NDC moja. Ose ka bin tell NPP. Ah me so NDC na tete me. Ena me so me hunu se mapon me ho. Me de be face NDC na tete me. Nti me ni nyina yepe. Ka bin tell me suro no makono so ne boss no otua ne ka no. Ne boss no Julius Debra kwase ampanyini na wanum kote kase adura hono da na ha mu no otua ne ka no makọ omo so abre omo suro mi to omo ntimi ma meyi me ma no ena ho se do mama ere kwase awe one ne yiri tutu ni ba lodi na ne ketere ma abutu wonte brofo ontimi ka brofo no ani kunu di kro ntimi mo tutu ni kohini ba kwase ampanyini lodi na abua te se lodi na Felix Fosu kwa chi kwa mo ne nsa se ne tre two fonti na so akwa aware am ya pamo adwamanti ya pamo ye be pamo me so movie aya o ka ahye papa because movie fo ni nyina o mo serew etiano ahye movie aya o ka eno abi na ama na Emilia Brobe mu nyina o maye o mo de atoto dan asisi akas on say wo waboka wo cheso aboka kwase apa me ne wo nyina ne me so ni dwumadi eti bra me ne wo nyam meni wo yam nyina so ya NDC fo na donko ene mu amaka nyina na me de mu awura me de me ntokwa de mini mu ko papa ti me no kwase aba tutu ni ba wo cha ya wo ka sini mu cheka sini mu cheka onkrofo nyina akoye sini wo mo de ya ajapade on say na wo do twesi wa NDC t-shirt ne hye wo hu so obi twa sini o say party bi t-shirt o mo ye adwuma papa nti aboa kwase aba te say Jimmy fo ba a wo hye aye wo kra wo cha ya wo ka wa yusu nku asra ye se preko na wo disi wo kwase aba lodi na Jimmy fo na ne chese bofro to atonsuo mu no on na wo ayare Honorable Kennedy upon same assembly was or can't Mrs. Baumiana worry. We o sa oba we se hwan o se de ende udin kra me mpe hu na mapeti a wo hwini pefu se Ghana we so hwini pefu se Lufthansa wo ba api so foforo wo bo apade se bi wo bayi wo ba Charlton yi begina so betwitwi ne se proye betwitwi na nu apoto bibre edigu nsem de kirekire nipa ena me ba no no ntimi nya hwe na de ne nyina agya ehumobro se nyina ya aba atanti na senne wo full sense politics abana so wo obi afa emegina makeka nkwase ya sam cross ada sa na obaye ohu jamse de bi ne hu nkro no ba ne nkwase ya de bi wo your friend say Kumasi airport Kennedy se de no wo fa Mrs Samira ho Kennedy wo se de no wo fa your friend say Baumia ho ono Kennedy ono watimi ne ema 22 ema 19 na wo 20 no ono jasa ma no ho wasam kafa Samira so ne ni kunu se menka cho se Samira kunu nyankopon penwu kwache se yewura Baumia kura pia ponti na obeto so obi butu Samira so wa ye na Ameria
eba yen akankasem a waye wedding waye ne fi amamere eye ne yere bible krase so koto se wo yere bo adwaman na wo pa fa wade enti bibie ne hono ma Kennedy na ka kire wa maame a wo hwene pafu se to go 5000 wo be ba be gina be ka kire Samira be hayen wate wo ba apisu yen so yehu na ate abrochire so yehu wuti abrochire so yehu ennempo a wo se wapo emponi enna wo se wapo wo wote ye friend say ye friend say US enna wo kala die wo ho adi no ho asene no hwene pafuye no nkwase akeka no mu asemame so be so bu apisu na so do wasem beba Samira so ye mu bi ye gimisin o keka na bra na ye omu jam se de na wo nko ade nke yete Ghana ha so nka ye body kura kita ye keke no nka akono sen yete Ghana ha enso ye body keke na kita ye no maame nka akono sen wo hwene saponkyire ni wo hwene pafuye wo hwene ne wano atu obo ma yepe kurase ni ba wo ho ne abrokyira enya ebusua eyasem o hwe send the heat no esi ewo media no so na ebusua se woni ensa o ka kire me sure so watch videos am ebo kire won and you would understand what is happening. So obekaya e maame nana eye donko ata de jona charity ya frɛ no NDA eye video bi ana or respond to Kenya de Japan in sem obetu ja say o won sem bi fa Samira ba omia ho a say e ba abonten a na wa we bedding ebegu na we na na nekua donko no eye video o chebu say Kenya Japan nka asam nya den enkyere no na onkan gu na so se Kenya Japan ntimi nka kra na onkan gu na so we na nam so a ekofa mentimi ho ase de ba ntintan fie no so a mama bi e fa na Ghana Jolof bi de menim no but say nyina o media no so everyone have heard her name and all those stuff, but no one has seen her before. Now over responding on the page our TikTok so I know that Ghana Jolof responding that this lady the picture that was showing if I know Elormaba I think so actress Kumawood actress ni bia carry no egu a collapse I say you know I dey say no over responding or can say me na chisebusuya yesin so show en kasa pam me Ghana for being so mani bi dia command mo ankasa omo tiam se boga unim efutu otu a kola ko tu afukoko hwede ya fo se ombre fela nyaa den ene akoko onko tu akoko hwede ya fo ene nyaa ne akoko no ombre fe. Honestly speaking, I think this lady should understand that we are doing politics. We are not acting in a Nigerian movie or Ghanaian movie or Jesus Christ movie. It is politics. Don't expect me to say something that is going to make you happy. You understand? Don't expect me to come online and worship and praise you, regardless of anything that you're doing, because you did same to us. You understand? So I think it is time people understand the fact, say we are doing politics, we are not acting in a Nigerian movie. We should be serious in this country. You don't expect someone to do what you like. Expect things that you don't even thought of. Say a bit to me, because that is what is happening in this country. When did you realize that some things that people say aren't good? Is it just now? And you said that Penibu and people more now. I want to ask you, do you know the girl called NDC Portia? Have you seen the videos by here? And then some more worker. What have you said about that? Let's be serious for once, bro. We like joking too much in this country, and that's the fact. That's the fact. But I can tell you that everything will be fine. Hi again on Sam TV. That's all.